ru hang ni hakabakat do lada MLA badan burom jongi ibadai ru deputy chief minister hakaju kopor ibalong ru ibapai ya kasurok lada idon sisya kamesim ke jingkit kya ya laga jong kadang kathan ngakular banong ba ide ban her syuki lada umla ban pendep ya kani kasurok hakini ki benai ban hakini kita yog banwan kata kadai ka khubor ka basai ya inomik mat jongi la idon sisya ke jingsu kya ya ka jong ya laga jong ka konsumsi mardor ide ban her syuki lada umlai ai kani company ya kani kasurok ka kani ka lada kani kasurok ngimla ban siang khamta me na pun slashirom no ma kajing sniu palat kare na pun slashirom sigiwi ki wengi danglong ban ya ngidang ya map ngidon gani kata ke excuse ke jing ya kanu jing ya jongki resya pun slashirom kade kasurok ka bakila pen perang ka bakila pen he balik kimla ban siang no kata ka digawe tingin sepet namar kani ka ha ka phase 2 ka ha ka phase 4 tingin sepet ka kum ka jinglong jingman jong kasurok inya kata ka dur Pumulong mentang kampen pau yang kita gijing pentut. Kesuai daw na day ba ki kontraktor ba ki don hang ning tay ke problem. Tangga tahi. Ndrai habe day ba kita gijing pentut nakiwe kita gi no pentut non. Klem pen pau kita gijing kran. Ka pengi kran mentala. La ikran slam mentang. Ni kran na gijing supia. Tinga nga ong kumye. Kumong men ai fi balada MLA badun brom jongi. Imdan gijing fe yala ka jong kathan. Indai ban hier syuki mardor nang ban penpau bakani ka company kamburom yu MLA ke jongi. Tangga